Če prerok, akcija. Statisti, akcija. Pogledajte si. Živjo, kako se vam zdi snemanje? Naporno? Odlično, super. Vroče, ma fajn. Meni se lepo novi izkušenj in novi prijatelji. Fajn. Super. Super, fajn. Čudovito med moje zelišči. Živjo, kako se vam zdi na snemanji? Zelo lepo, sem vesela. Krasno. Malo smo se potrudili, sončen dan je bil lepo. Idealno vreme bi se reklo za snemanje. Tako da sem rada in šlohala ljubim, malo za šalo, malo za res. Ker nekaj malha pa tudi sem se naučila. Kamera, akcija. Nekaj je močno narobe. Čisto ne razumem več. Ali ni še zadnjič dejal, da je nevarno propade? Zadnjič je govoril, da ni nobene nevarnosti. To bo, to razumem.